Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, inta ibasa ti umuna a Pedro, Kapitulo 3, versikulo 8. Kamaudyanan na, agmay sakay iti panunot kanrig na, agiinayat kayo, akas agkakabsat, manangaasi kuma ti tunggal maysa, kat saan kayo, nga agpalpalangguad. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno, ken biag. Estiling! Apay, ma'am. Inidap mo dya internet? Ha? Imbagak matkan ka itay nga idapam ti internet. Saan ka di? Ay, nalipatak, ma'am. Ingka i-off. Ay, Di naksamot dangdanggan. wan, ma'am. Inakidlapan. Tulang nga ta. Wano talaga adi na masursurutan dagiti ibagbagakkan kuwana. Agawid ka na Estiling? Wan balasang ko. Nasapan na ka pinagawid ni manang mo agong ungay. Inungtan na ka manan, nana? Ay, jay ngamin internet. Jak inidep. Tati amaok, kasapulan dagiti anak mong agmudmudjol. Anya? Ay, jak amo no pastor kanak pa inton bigat wano sa anan. Ay, pasensya kan ana Estiling. Gapo kada kami. Amang maikat kan iti trabaho. Bye-bye amon. Nagrigat mo't talaga nga anusan ti ugali day takabsat mo. Saan nakamot ko mga ikatan nana? Manang? Apay manan? Good morning, Manang. Apay, kunak. Panagbabayad nga minan iti kuryente. Itad ko, jay share ko. Ngam, naskan nga agbayad kayo mat. Agpakpakaasi ak, Manang. Abunwam kumapay laang ti pagbayad tayo. Naglaing kayon? Apay, siyak laang ti agar-aramat iti kuryente. Nadelay ngamin ti sweldo nila kay ko, Manang. Makaamo kayo! Dahito'y tirigat nakat, numay sa ti kontador tayo iti compound. Kaya't yo, siyak laang ti agbayad. Honey? Simangpat ka matgaya man, Han. Mabisin ka? Mabit lang, ha? Lepasak lang dahito'y buya. Mabit lang. Bagbagaam dagiti kakabagyam, ha? Nakita kita iti kotsek. Nga dagasgas na. Anya? Ija ipaimot nga rod sangwanan tayan na. Nalabit ngayong gagarad a ginasgasan. Amangan mat no ni Geneva tinangaramid iti dayta. Naggapo dito'y balay iti kalman. Nagsinger iti pagbayad iti kuryente. Ang pinagsasawak Tati kayat na. Siyak amin ti mangbayad. Anya? Ala, pasensya amon, honey. Saan ka basta-bastag pasensya? Anya na, Jay? Agpapaputok manan ni Manong Julius iti paltog na. Naimit na ita pulisan. Asino man nga tanay at ikagura na. Pumanaw tan dito eh. Ha? Agpaggadtibiyag tayo dito eh, a compound. Honey, ibatam tapaltog mo. Patayak dagita at tao. Basit lang matigas-gas ti kotsem. Ngam, unay matan ti panagungat mo. Jak na rod kaya't amagasgasan da ito'y lugan ko. Tanangin na da ito'y. Sige, bayam, takasaritak ni Geneva. Rumbang laeng. Alan idulin mo day tapaltog mo. Ang mga nuadapay mangi-report kan ka. Perme ti butbutang may dirabi angkal. Namin ang nagpaputok iti paltog ni Manong Julius. Anya man ang ti problema na day tatao. Di mi amo angkal. Kasari tayo kuma. Tada kayo laang mati kabutang da. Mala, kasarita ni manang mo Margaret. Apay adi na anawan day ta asawa na agpapaputok iti paltog.
Awan kit dit babainda. At dapay laganas dang agipulong. Anyaya tipod no napasamak. Nakita ngamin nilakay ko nga addagasgas ti kotsena. Amok! Ni Geneva tinangaramid iti dayjay. Tama kaong unget. Gaputadyak ni nayunan ti bayad ko iti kuryente. Saan mo't siguro maaramid ni ating mo dayta? Natangsit dagiti akakabsat ko, angkal. No adda saan da amaala kanyak? Isun ti pangguraan da kanyak. Saan kayo kumamit nga agtipin na sakit nga kakabsat? Inaramid day di tatangkin na nang nyo daytoy amay sa a compound para kada kayo nga kakabsat tapno agtitinulong kayo. Saan kat nga giginura? Angkal, No napagkurangan ti maysa, agpipinasin siya kayo. Kaya nagtitinulong kayo. ayan ti gasgas ti kotsem ako nam. Impapintura hindi nakagasgas sa kadwak. Oh. Ay, kita manday ta. Agpabasol ka. Ngam jamet gayam kadwam tinangaramid iti dayta. Impakitakan ko ana, kat inaklon na, nga iso tinakagasgas. Binutbutang mo pa'y dagiti kakabsat ko. Ah? Ne, di ka agkatawa akas na Tasaan akas ka rin at inaramid mo apa nagpaputok iti paltog. Ne, Nana Istiling, anya day taawit yo? Ay na, spaghetti kan lechon day toy. Nagsagana daman ng mua Margaret. Ta anniversary da gayam ita. Ah, kasta ka di, Nana? Inlasinan kayo, ta saan kayo mat anak ka umay. Saan na kami mat ngamin nga inimbitaran, Nana? Ay, amok Dagiti laeng pada na abak nang tinimbitaran na. Awan sapay tinimbitaran na dito a compound. Awan, Nana. Kanayon mo takasta. No, dapas kanda, saan da kami nga imbitaran. Kat agyamanak, Nana, ta malaglagip da kami latta. Sige, pagraranudan yon dayta. Mapanakon ta nagpakada akla mapanak agibeleng iti basura. Ne. Nagkunakin kang agkali ka dita igid ti balay may. Manong, Ala, pumanaw ka dita. No di mo kaya tapaltugan ka. mangkalkaliak lang iti kanal. Tapno santay amalayos nagtudo, Manong. Ala, pumanaw ka dita. Sige. Nalpas mo dyan aramidam a kanal? Agner-nerbyusak pa'y lang. Nakita nak ni bayaw mo. Ni, saan mo't adakas di aramidam Paltugan na kanong araw no jak pumanaw. Impalawag mo kumakan kwa na akanal laeng jar aramidam. Pumanaw tayo laangin dito. Agpagkad tibiyag tayo, nung dito'y tayo. Sa bagay, idi pa'y apampanunutot dayta. Ne. Kita am di kabsat mo. Rak-rak-rakan damutan di balay da. Ay, pumanaw dan Ay, nasaya at mat. Perwisyo kit di da kita. Inkaman kiti damagan no, ilako dan day tapasit ti solarda, tagatangan tan. Apay, ada paggatang mo. Ay kat di mo langan mo At darakit ko, bakit? Anya? At da negosyante apag daw dawata kiti kwarta. Milyon ti dawata kin kwa na inton sumaruno ngagsarita kami. Saan mi nga ilako to'y dagami, Manang? Pumanaw kami laeng, tadimi kayat nga agpaggad ti biyag mi ditoy. Apay ko mga agpaggad ti biyag yu. Da kami kit dit agpaggad ti biyag na kada kayo. Anya? Kunamlan inosente kayo. Ngam amok matidakas a plano yu kada kami nga agasawa. Saan mi ama aramid dayta kada kayo, Manang? Di ka naglibak. Da kayo pa'y akakabsat ko ti mga ramid iti dakas kada kami. Pumanaw kami laengen. Mapan kami agyan ijay lugar a natal na ti panunot mi. Uray pa'y agabang kami iti pagyanan mi. Makaammo kayo. Natangsit kayo Para makita, no asinon to ti agsubli nga agpakpakaasi iti udi na.
Ma'am! Nakaluto kan? Uwan, ma'am. Agida sarak ka din. Di mo't sumungbat. Ma'am, agida sarak ka din. Awan. Asawa na daytoy. Ay, Um, at dagayam ka sarsarita na iti cellphone. anya? Saan? Ha? Saan? Ang sangit mo dun ni madam. Natay ka nun ni Manong Julius. Nangagkumot ija nyos. Nabayag gaya man na makaawat iti pangta iti biyag na. Tidakas na. At ugayam dagiti kinikikilan na at tao. Saan anasaya tapan nakabagi ti lintag da dya tao. Madlaw mo't ngamin. Imbag ata nakapanaw tayo ni di compound dyan nga kakabsat. Un nga rod. Ngam kaasimot ni manang ko. Nabalon adi na oras. Awan man anak da. An-anon na iti kwartada. Sapay din apay amo at tulungan dagiti kakabsat na. Kasi ni manang mo, tagmaymaysan. Apay ko makaasyam. Natangkan ti puso na dayjay. Di na amo ti mga asi iti pada na a tao. Agmaymaysa akan dito'y compound dyaw, Margaret. Tanatay mo nila kay mon. Wen nga rod, Uncle. Pimanaw mo tindag iti kakabsat mo. Oh. Awan sa bali at tinarigagayan dagiti naganak yaw. No diti pa nagtutunos yung nga kakabsat. Uncle. Basol ko kadi. No apay nga imad ayo dagiti kakabsat ko kanya. Ay, kat, amirism ti bagim. No anya a klase ka akabsat. No kasano ti panakilangan mo iday. Ado ti kwartak. Saan ko akasapulan ida? Kaano ka makapanunot aya? Ay na, agamiris kan sakbay amala daw ti amin. Nasayaat mo, tay may kabimisita dito'y nanumo a pagtaangan mi, nana. Nawaya gamin ti oras ko itan, ta imikatakon kas katulong ni manang mo. Ha? Imikat kayo, nana? Ay, jak maanusan ti ugali na. Imungat manan, idinatay nila kay na. Anya? Agam, asino nga tan nga itikadkadwa na ita. Jak amo anana. Amangan no inaldaw nga agsukat iti katulong na. Taawan ti makaanos kan makabayag iti mading aramid na. Agad, kumusta kayo mo dituyan nga eh? Ay, naragsak kami nga agpapamilya, nana. Kinapudno na, di tamot laang kaabay may abalay tinagyanan dagiti kakabsat ko. Ah, kasta aya. Agtitinulong kami, anana. Iso saan may amarik na tirigat. Wala, kasta ti rumbang kadagitag kakabsat. Nilaang manang Margaret tinaidumduma ti ugali na kada kami. Ay, jakman amo, nana. No apay akas jay ni manang. Saksakit ni manang yaw. Ado ti kwarta pagpaagas na angkel. Mabalin na ta mga Latin nurse na mga iwan kankwana. Bisbisitaan, ken basbasak iti Biblia tunggal mapanak iti balay na. Ay, sapay la kumata makapanunutan, angkel. Ay, kunak ano pumigsan tao, mapan makimisa. Hey, jak amo no ramidin na. Saan aman nakimisa ni manang Margaret, angkel? Idi pa'y may sa compound ti ayan mi. No awisan mi, ungtan na kami pa'y. Bisitahan nyo mo't sa bali itaan ni manang yaw. Puro bugkaw ti mangmangag mi idi kankwana, angkel. Di na kami pa'y amo akasarita iti nasayaat. Sapay kumata agtitinunos kayaw nga kakabsat. Pinaayaban ka, takasapulan ka. Ay, jak kumakayat ti umay ta andan sa bala pagtrab-trabahwak, madam. Bisita ako dagiti kakabsat ko. Amok nga amom no sa dino ti ayanda, nana. Amok Kadwaan na ko ma. O sige, madam. Narigat gayam ti agmay-may sa nana.
Uray no ado ti kwartam, no awan mo't mangipatpatagkan ka kabagyam. Awan sir-serbina. Bakit? Ada bisita. Asino? Ni manang mo. Ibagam nga dar aramidak. Apay nga umay dito eh. Diyak ko mapaster ka, tamo kakaguram. Ang ingkakatsangunan. Ora niya pa iter aramidam. Saan mo ang maikat ti kinapudno? Ngagkabsat kayo. Anya ti ibagam manang. Ado ter aramidak. Umay kayo bisitaan, Geneva. Awan kwartami akasken ka manang. Ading ko, pagbababawyak amin anaaramid ko abasol kada kayo. Diyak amo no pudno dayta nga ibagbagam. Ay, bakit? Saan ko mamat akas tati panakisaritam ko ni manang mo? Respeto mat Apay ko maarespetuak. Di nantupay amo arespetaran ti pada na a tao. Ita, kasla kakaasi ti langanang umayagpakpakaasi dito eh. Geneva, sapay la kuma, tadumteng to ti panawan ang mapakawandak. Manang, pasensyaan nyo ni bagat ko Agsubli kayon ija compound tayo. Siya kun ti makaamo amang ipatarimaan iti gate. Tapno agkakadwa tayo mutla ang akas iti sigod. Pakawanen da kuma. Kat baliwan tayo't aglalangan asiraragsak. Mga barwanan tayo. Rombang ti panagtitinunos kadag iti kakabsat ken agkakabagyan. Babaan iti daytoy maay ayo ti Dios anamarswa kada tayo. Papagayam, ditan tinagibusan ti maysapay a pakasaritaan. Anay tampok diti programa tayo. Dalan. Kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Iti direksyon Virgie Baclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPPC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito nga estasyon. Agyaman kami itin kay panang tarabay, na imbag nga oras kada kayo amin.